faslun dus kerol sappo e ɗiɗi mongol fil awqat no yewtan fi waɓutuji ɗin non joni ɓa en andi no longal lotorte, no salligorte, no tamorte. Joni waɓutuji ɗin koyni tuma waɓutu hewata. Al waɓutul mukhtar waɓutu suɓaɗo on ko wiyete waɓutu suɓaɗo ka tatalegoy mo juuli ɗon ko ɗon baraji ɗin ɓuri ɗuɗude. Waɓutu ka baraji ɗin ɓuri ɗuɗude waɓutu suɓaɗo lisuri wonande fana min zawali shams ko ila ka nange ngen dirti ɗon. Ɗum hiɗen wawide ila 13h30 ila akhiril qamati ha ka sakkitorde darnde. Ko fanda sakkitorde darnde na darnde fanande alegoy ka sakkitorde darnde neɗɗo on wonande jundi makko ndi. Ɗum ino wawa wonde ila 13h30 ha 14h30 no wawa wonde leer goto timmuɗo waɓutu on ko yaajuɗo musidɓe julɓe. Ko woni tun e nder ko woni ɗo 13h30 ha 14h30 ɗum ɗo fof ko waɓutu muhtar. Kono sen affiche ka juulirde inni ko 13h30 min Abdoulaye Kala mi yehi mi juuli premier groupe an a yehi a juuli deuxiéme groupe haray enen ɗo fof ko waɓutul muhtaru juuluɗen kono min juuluɗon premier groupe hara miɗo ɓurma baraji famen ɗum kadi moƴƴa. Wal muhtaru waɓutu suɓaɗon lil asri ka alansara minal qama ko ila ka darnde ka wattorde darnde ka waɓutu muhtar fana on hatti ɗon ko ɗon waɓutu alansara on joni fuɗɗi ilal isfirare haaka wojjitoygol nange ngen na hange mutade ɗum kadi en wawide ila 16h30 ha 17h30 ha 18h serotode ɗum ɗon fof ko waɓutu muhtar. Wa daruriyuhuma doro majji on kanji ɗiɗi ko wiyete doro mo juuli ɗon waɓutu on jaɓete dey kono haray ko wondude ɓisagol ko wondude ala no waɗe legoy awa legoy o yoɓete do kono awa ko fiiɓa feere ala fayda innayi haray ɗon wa daruriyuhuma doro majji on ɗiɗi ɗi kala fana alansara ila ghurubi shams ko haka nange mutata ɗon so ni nge muti toye haray waɓutuji ɗin feƴƴi mo juuli ɓawo ton si Allah no faala o jaɓa haray si Allah jaɓi mo yoɓitoyi ɓawo ton darnugol 19h 20h 21 e inna no yoɓutude fanama alansara si Allah jaɓi o jaɓi ɓako jon yurmeɗe so jaɓale mo mari plein gonga ronkugol jaɓugol. Amma noon han tank nange mutali goɗɗo no wawi yoɓutude fana goɗɗo no wawi yoɓutude alansara si tawi mo jogi no ganto timmungo assuré haray julde makko nden no jaɓako woni baraji ɗin ɗuytike moƴƴa en faami. Wal muhtar waɓutu suɓa ɗon lil maghribi wonande futuro qadru ma to salla fi ko embere ko juulete kon waɓutu ko futuro on juulete ko e nder mum mbaɗa shurutima ɓawa timmugol sartiji ɗi mana ko embere ko goɗɗo salli goto juula futuro ko waɓutu on fof no andi ɗum waɓutu futuro kañum ko e nder 15 minutes. Wal muhtar waɓutu suɓa ɗon lil isha wonande geeƴe ɗen min maghibi safa ko ila ka boɗeri ndi muti ɗon toye ila thuluthil laylil awwal ha ka tataɓal jemma aranat mi mana ila ka futuro salmina ila ɗon ha ila ka futuro salmina toon tout juste ila ɗon ha 22h ko ɗo woni waɓutu suɓa ɗon foti en salmin futuro tun wattuɗen geeƴe en heeɓi waɓutu muhtar foti en accu ha 20h ka 21h ka 22h en heeɓi waɓutu muhtar ila ɗon si feƴƴi hare ko daruri mum o. Wa daruriyuhuma doro waɓutu futuro e geeƴe on kadi ila tulul fajiri ko haaka fajiri on feerata ɗon so woni fajiri feeri few hande kadi haray subaka heewi ko goɗɗo darotoɗo innami ɗo yoɓutude futuro ma geeƴe aray ko si Allah jaɓi wono ɗanane en faami ka kono amma en tant que ɗum ɗon waɗala haray on tigi no wawi yoɓutude. Wal muhtar waɓutu suɓa ɗon li subuhi ka subaka minal fajiri immorde ka subaka ilal isfi ila minal fajiri ko ila ka peeral fajiri ilal isfari haaka hen tagol ɗum woni misal fewndo ɗo ila 5h45 wonande ñiiɓuɗo Konakiri ko ila 5h45 ha wano 6h30 ko ɗo woni isfirar haray soyɗi bi mana embere 30 minutes à 45 minutes ilal isfari faade soyɗundi ala tonni bi mana hentagol ɓangu ngol golligoy. Wa daruriyuhu doro muɗum ila tulu shams ko ha nangen fuɗa en tant que nangen fuɗal goɗɗo no wawi julde subaka kono so woni nangen fuɗi few 7h 8h inna no julde ɗon subaka ko si Allah jaɓi.
walgada o ko wi'ete yoɓugol fil jami e dendangal ɗiɗo ma wara dalika ko ɓawɗon en tant que nangue mutali sa yehi julgol fanama ala sara innata yiɗa yoɓude par ce que wagutu daruri on feƴƴali en tant que fajiri feerali sa yehi julgol futuro ma gueeƴe a innata yoɓitay woni ko a juulay woni en tant que ko ɗum woni nangue fuɗali subaka kadi a innata yoɓitani a juulay kono noon wagutu muftare on feƴƴi kono haray na won ɗo yoɓutude ko wiyete yoɓutugol ko ɓaawo ɗiɗo feƴƴi wona hara salata kala noon nettinɗo julde nden e hatta haraja waɓuto ha waɓuto on yalti e hoore ko alda e ngam to welsindari tun fa alay arayno fayimo dambu bakkat azimun molanaɗo on faami ka yo Allah dandu en illa ne kuna sowna ala to naasi an hari o yejjutu aw nayiman ma o ɗaani ma o nanga ma o joga e ko nantata ɗum aray ɗon mo yaafa wala to salla nafilatun nafila juuletake kadi baada salati subuhi ɓawa julde subaka nden salminama ila irtifai shamsi ha nanguen ɓanto on andi dalil mum no woodi o baada salatil asiri ɓawa julde alansara kadi salminama ɗon kadi nafetake ila salatil maghribi ha futuro juule ɗon kadi eɗen andi dalil no woodi o baada tuluil fajiri ila ka fajiri on feeri ɗon kadi illal wirda si wona julɗe nafila fuutinoɗe goɗɗo jemmali na imin wonande ɗaniɗo an huronkiɗe waɗude haray on ɗon lernde o finden wano wittiride nden e chafe on mo wawi wattude ɗum ɗon wayda julusi imamil juma e lerka imamu on jooɗi ɗon ka gangunal hutubande juma on ila ka imam ari wi en assalamu aleykum wiɗen aleykum salam salli ɓen noddini ila ɗon ha alan minbar kawre minbar haray ɗon ɗon kadi nafetake few haray ɗon nafetake woɓɓe goo noon a yiyayi ko tuma imamu gayni hutubude ha gayni ɓe inni yo darne ɗo yo gayne darnede ɗon ko ɗon ɓe immoto ɓe profita ɓe inna yo ɓe ruƴƴu ɗon ɗiɗi ɗum waɗetake o ni faljereji ɗiɗi gogo ko ɓe ari kon ɓe naati ka jooɗi ɓe naati ka juulirde ɓe jooɗi ɓe ruƴƴal woni faljere lernde goɗɗo naati ka juulirde o hay ɗi leereji wi'aɗi juuletake ɗo mo ari ka juulirde tawi o jooɗoto fi imam on no hutubude manini alansara no juula futuro heewali ma subaka no salmina nangue fuɗali telliti tawi tum on tigui jooɗoto ka juulirde haray labudda o ruƴƴay tahiyatul masjidi ko jooɗi kon o ruƴƴal woni ella ɗimmel ngel ko tawi kon kadi o ruƴƴi imamu no gayni hutubude julde nden juulaka ɗon kadi woni ella donc haray leer ɗon tigui hewti ka juulirde o hay si imamu no hutubude dalil no woodi haray koyo ruƴƴu ɗiɗi en faami ka ɓe watte ɗon kadi wo abadal juma e ɓaawo juma on kadi hatta yahruja min al masjidi wo ha on tigui yalta ka juulirde wo ruƴƴugol ɗon kadi wo ɗum kadi hana kono e ɗon kadi ko madhab imam malik o woni ko wi ɗon si wona ɗum si woni juma on salminama on tigui sika ka juulirde to ruƴƴata no selli kaw ruƴƴan nayyi tawi kaka suudu makko o yaata haray o ruƴƴoya ɗiɗi ko ɗum ari ka sunna haray ko ɓuri sellude kon si juma on salminama on tigui ruƴƴay nayyi sika ka juulirde o ruƴƴata sika ka suudu makko haray o ruƴƴay ɗiɗi